Рашейре халичен кунбекки булман. Чувашинре пірреміш ажабажа фольклориады ертре. Онда шетмелулда регионды пинді шырытла шамрық худшынча. Візем хызен тарихинчи халық культурибе пулдарулық негдартреш. Артисем алдана хилемле тумизембе балаштарса, цеп хула урамизембе утсадухреш. Шаңбекех гала концерда тада халық сен туслыхе вая кардыне худшынжеш. Церлі лаптықра юрлариш, ташлариш. Уявын хыш бір саманчизем перен сюжетра. Фольклориада халық тумезем дығына жазем Шубашкарура мезем дырғуца дұхнын жен бұшланды. Шетмелетла регион хынызіне күрма бұлжонда. Чвашсем, вырысем, тударзем, маризембе удмуртсем тада үтті земде. Бір колонны рабыжеш. Взем кураганзіне терлі чілгебе саламлареш. Пуғынны зенженетлара ғыжымен бүжікрен халық культурине депчет. Юрий Ташине деманмаш. Шағы взене бірліштеретте. Алтайран келіне аржина жезіне Шубашкар пиди келішне. Кеске вғытра вземилемлі вырынзіне жетсе күрма өлгерне. Бірін хула тазада семіш пулны везене тұтқынлана. Хызен наци думебе шулла пиди жырық пулныне де бұдармареша жезем. Сергей Антонов тюменрен ярец ансамбль пегильне. Выл Чувашинре перемеш хутмар. Кунда вулкашни каникул вғыденже, синдірвари тада Епрейш районе сенже булать. Еп тюмене пырнадап. Мана кунда пиде келеше. Манан кунда таванзем пырнаще. Фольклориада нумая жана шижуба палашмамай дузабана. Дезенченитлара хыжа кунбек шул жүреве перемеш хуттухна. Ебір пықса тухнымай, пілдемір, хыжы бір регион сенчен, агып гала пірінде ондан, Саха, Якутинчен, Магадандан, тада үтті айыкри Камчаткран гильне коллективтем кушинче, пор ачабычасем, пызық хулазене тухса гурман ачабычасем пор. Тада пор берін Тыва республикинчен бір ачабыл, бұл даже вырысла да галашма білмес. Но он пор бірле умба келіне руководители, бізем бірін байдинче кунда хызене лайх туясте зашутлат пары. Херлі тюреме пухынызіне шакун Рашей президент және Адылчи Федерация округінче полномочили представители Игорь Комаров ведя салам шидерче. Бұл Чувашин Рашей историинче пала булыма пужарныне балыртыре. Фольклориада ыры ела бұлтадыраса, она малашне кашни жылах ертересе шаныне білдерче. Теп сцена жіне сагрыны тлабулдарулы ушкане духре. Візем халық сен уйрымлықне тулын гыдар сабадеш. Ну майжа концерда хыне еверле музыка инструментче зембейле млетре. Чувашинре ушкын земде пури иксирача, шакшавлы югымра шуалзагай мариш. Візем тыван юррадаша упраган, жав вғытрах үтті нацизен хыне еверліхне хизеплеген халық пулыне шириплетреш. Пызык тиз. Премеш всяк фестиваль именно пираматырда итнежен манан тюнум саванат. Хамар республика ыты халксем кунда кинезине хамара лахе не бе катар сапарас келет. Шамын батай бір хамар ансамбль бе эревет песа панги фестиваль узюлна жерде хамарын пулдарулса катаратса сабын дардым бар. Ман шутпайшак фестиваль Шубашкарда пызык шайрайырды. Ку фестивальде терлі регион синчен ажазам келіне. Вазейн культурибе палашмапиде интереслі. Фольклориадына хушынаганзем вижигун хызен пулдарулы гибе кураганзене саундар жеш. Шамрыкат систем Шубашкардагына мар, шене Шубашкарда да булза гуржеш. Шуматкун віземшін фестиваль программинже чипалы саман пульже. Візем халық сен туслыхен вое гардине тачеш. Время шажебуджа фольклориады Чуваш патшалық филармонинче гала-концерт павишленче. Уява хучынаганзем пурде азынмалық дипломзем девишреш. Чувашингларым вали Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Михаил Солин, Андрей Шоклев.